kasti bat kejat nak sekretariat yaki saudara senang ngahapan yang rangba museum hakatu kapor pun hari lung kasih jong hangni telayabang hangni tingin yo iya kisnar ban mi nak regional party ban yada ya kisnang na UDP na KNAM na HSPDP hause kita kirang ba hause kita kirang ba tang ban lai samai jinglong MLA kiri saino hajaka ban shimnya kasti jong ka district council ban lai Supreme Court kiri saino bat pet saklau hakatu ka parjong shenu kita kinong ilam regional party mi penbandau ba pensingan na kongres parti percaya kongres parti lumar slim kari kasih baru koi ipai ba na kata dau mendai ban sa penbitan pej ya kadon not jong gibreu pej ya karai rang ba jong gibreu namar kajing not kajing tip kajing slur kata kalau badan kam banyada ya kari lum kasih ba e jongi usim tiror sing da kajing slur da kajing i da kajing songket le banyak kebangayam ku musim merau kebangayam ku musim banyak kebadu keriti kebah pengasak maino jinglong MLA ru nringut kiri saino pada risain sebab pensingan tang don bebar senang tang don saudara senang apendem umyam lalut tak kapur ngasai bani thok kendewru kurang baik senang rumah thok asu manu ban thok na DC dia thok pamon par kendewru ipai mana tak tahu nyimdai ban lasting ya kakam jignong mi khwan district council dan ki bakop ijri tang bang ko ban kliki ka e gilale ba pen sengan te khanjat ibarit lala hi dadam le ngamanga dur basnong ya du para khoj hanya bisa tu bahdin mengalai Supreme Court ban percaya karai jong ka division ben Meghalaya High Court ong ka Supreme Court himna ban pendu ya ki dorbar nong ya ki rang bas nong ya ki sordar nong ya ki menteri nong namar bakadon haka kernit ke banreu ka paragraf ka balai ka krensai sepanggi rang bas nong sepanggi sordar nong rem ka High Court job ka Supreme Court kamu job bapen sangai habadon katma sim kasti lecture Supreme Court umdai sim kolam ban resign MDC ban saklau sim kasti yada ya gari komon yang bang korang wan kat baja kat balong dari kadir lembong ngan yada ya gari lejong ipai ba hanging isu thu ya ka bor cha ikhtiar jong ka district council isu thu ya ka bor ka ikhtiar jong ka district council tangba hau baslan hau banut hau baslur ka de gasti hau babite chaklau hau banut teng teng tang dingkli long baniada hawab nut te teng teng dadon saka sloy ar tang ru kiu kap 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 kadisi council kadi kasdi nya hapan semua igi sim hima kasi yo pastor jeje mi kholsroy ladam dei baki bu haka sectional lakut kidor barisno dang mana kini ka division bench juga Meghalaya High Court kawarai kumni ban pendu bor pada saya kaying bisa jongga district council ban pendu bor ya kaying kasari jongga district council ong kata karai jongga division ben bagi kes ki mukot duma para khasi para riulum mdai sho ban sim kasari district council sim no kasari jong di district session court ki babon ki nong sajan
babon ki magistrate jong district council judge yang ba lada kalong tan kum ni district council ngim long show pansim kino ki an namar menta la sha pansim ya kino ki mungkot tuma om show district council kot syaki wigi kot kum urang ba deputisi ya matu bor ngalong word ngakot ya kinong sajan ban file ya ka case ban appeal ya ka rai jong ka division bench cha supreme court balai pin pendo balai pin kain dauta balai pin kain tron ya ka jing bishar ka shari bala mudur da kisim khasi bala pendrong ha ka sectional kumno pin pendo da ka division bench jong ka megle high court nilai Shah High Court Supreme Court orang ka Supreme Court tang season ngap mla mdei ban syukhan ya ka ying ka shari jong ka district council court namar la ai bor yaki kat kum ka paragraf ka basau bar ka basan jong ka kernit ka banriu imbyang ka ying ka shari jong ka district council habalong mong mikmat yada la ka di gisnong gitau la ka di ying ka shari jong ka district council namar ka di kam jong i kum inong mikmat panlong kinong yada ya gariba i jongi ngasarai la dam ya trelang ba pensengai menakane kan dia tok banlong di dipudisi am hang sakakut takapor ni habya ya file case hadi session court mde show adi council court kasa poi kapor bamdon village court show mdon additional subordinate disi council court show mdon court hima show mdon court rai show mdon court strong show balong nong yalam dei banut panle ya gando naga benda ka bhaga miat jong ki khon ki hajar jong ki hima khasi hani isu tho baga district council ka khlan piong ka shnong ni ada piong ka yin ka shari ni ada piong ka khandeu ka syap ni ada piong ka kur ka jaj ni ada namar baga don ka kharne ka bandreu ka ba khlan naga benda jong ki khasi haba kum ta jit nong bi mat di council kum no sia shong shit kum tu don ki bawa hana jit baik parti jong ni da pha dau ding no mau ro wa da pha dau priu dang resign pha dau ding no mau le ti poise isu da pijit pahlawan pensingan don soba pensingan ini pensingannya piang tei trai nai penle doi kaya ka buat segini ki parti ki bompoi shino oh tu kapor yang in mi uriu slor na ki regional party ki ba ijri dangna kongres party ba ijri bani kali menle ijri tak tahu nai penne doi balawan pensian beriu samna balarang ba ulai konjong late time kidor beriu bamana kaying kesam sensyar Doni ka manyrang ba ay gijing kersyani bon ki bong yang mana kani mo bangi trelang ba NPP ladam dei bay busuk lang mangi trai la khang ka hingga syari juga di council ndon gitu ki an dorbar kur an dorbar snong an sengkenthei an seng samla an dorbar dok menagani pirang thep ya kiseng kenthei senglong kumi ha ka an juga di council bakin klan baro shikata te bapli ki senglong kumi seng kenthei o ka jingya smart dongki hagino gino ki por lah susi lah preng ki jingya hagino gino ki kam snong kam thau ya don bentalang dageli ha kan ka kot la tho mdon mentang la tho ya ki seng kenthei senglong kumi hakata ka bagi ong ka administration of ilaka amendment arjar pulai kai ka sengkan thei kai ka ikhtiar jong ka sengkan thei kai ka sang samla kai ka bor jong ka sang samla kai ka dor barkur uai urang bakur ngila thep ya ka dor barkur oh baru kata ya song dor barkur arlai kanta ya rai hak proceeding da kali hangu la tho kot anjing don poya magistrate le rai ong magistrate illegal kamut mdon ai kam song ai bom don ai
ngithau ya kata bagi orang kakasi social custom of lineage amendment ang ajar pulai ngithap klok ya kadol barkur yang ka ay kadol barkur kai kabor kai ikhtiar yung kadol barkur uai orang bakur kai kabor kai ikhtiar yung orang bakur mentate wat kintroy mo kadol barkur uai palarai ka digaan. So kemudian mengatai kikur walang kikur nongklau mau kikur langsi ngatai berokoi so sarong yang baru asyik kata raido parkur poi hak ing kasari mitu nomor mundan ai jadi ya kirang bak kawan ndai kirang bak sai sama perang jadi kirang bak kibanut banyada itu Ipai bana kadau kadis kausen kalau ngebadun kama banyada yang igirung hasi baik jongi tangba kabor juga district council kasyong haga arpui terik ke bapin rai mapi ipai bana musong senang nagar kadau ngaga api lepi bahkan ke election snow bhaban ai ke jingkershan yai balawan pensingai Kun sayo i kumno terika mangkai ngatai kendiat manumala kuahi yang ngaru panong siam nem kuat tang ba ada pim kuat tu ubalar kam tidak syong position tu ular kami ngakan mau menakan ni kiasna ya kata ka ain kong kumni Kakasi Hill Autonomous District Council Land Regulation and Administration Amendment Bill Arhajar Arpo. Ngong UCM miki yam to pulelem ketuk anjong pi kabarang snak. Kito hana tang kakot kendeu baai ka District Council kadai ba itu daga an. Ani wow ngong UCM. Itu itangnya kakot kendeu baai ka District Council bagadi pala itu dagaan ya kabai usim nong klau kamdei ka Quran ya kabai usardar jongga pendeng umyong kamdei ka Quran yong ya kani ka kam jopi wan mempas ya pechwa ndra ya pe ngong kumni kanu ka dulir kendau belasain da usardar shnong kata kadai pala itu dagaan Sakan dia dorbar usordar senang susahnya ke kota dam dan jemur dah. Lapan doain District Council. Nisongnya District Council banai bori kisordar senang, banai bori kirang bakur, banai bori kis himanong kalau, mendai ban kini bor, mut kini lut sajong berokok. Tak kadau. Kibon kiai tangba natrai ba bajit noi balawan nang bahasa nang wan biang sani ban pensai dan ni kami baong hana ki basyong hari rai kimna ban ai pateng ngaki kun kimna ban di anita telai haptak ngangong em penduk kaniru wei bala ayo naga snong wei bala ayo naga hima lalong trai kendau mla ban su kan deu thala jadi bala da kasnong kumta kan ka election ke pemerintah singau bhaban aga tiga sani balawan pensingai pat banjir di Kongres Parti ladam den ka Kongres Parti ngatrai lakala pansiat mentah urajib kan dia tu por uang wanom ai pansiat hari lum kasih ho namar gidon dustur lajong uang pelaj hari lum kasih hari thor le pansiat lele hangti giti pansiat parisat dalam di Kongres Parti ngatrai hapuan pendem umyong pansiat himana nong kalau parisat tak ada orang itu bok kadon Kongres Parti jadi Kongres Parti jadi bola alwan hakar pui terik ya mi pai ba shoni ka syap hakadur jong kakti ban iem kanari kulesibun